Karbi hong haria me ben dong kamu kamarong supialong keceng sikrung saya me ke paman pon. Hidipia hawaralong edona hempen bang plia tumapran kedam. Baliram rong farsi kacilang jiaphan kerap kacuhang. Ni thoma farman karbi hong haria me dong kamu kamarong sebi waisong batuak lamalong paman pon sejang minifai kre porni pajit pon aluhia man pen karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hangla pen CEM achor ka cheteron P MP MLS EM MSC pen chenglok ke theke dinga tumta me chetong dun karbi hong haria me ke paman ponang kok lake karbi tumta pindeng sumpot elame ki dhorom la pen ejutang dola silahai pawir videt nang jila pen ke theka sondo an chethan chimumpon nang ji pose paman pon lo lason se kopen karibia ke plangceng ke hongharia dhorom pen sinang manlo karbi honghari pen penangana karibia tumke akaprega dhorom se rimdunlo lasila tuma bangke bongkrok bongchin jambilia thon lahai huis tami odlong le la pen karbi honghari po tuma damasar ke damhod lothiarong sompon long le bongkrok bongchin arjan si biponang jipusi bangso melong cheparai pon karbi hongharia me ke paman panalong penangana son chethan chimumpon la penasona son cheparai pon la pen labangso me ke paman panalong karbi honghari buka chima thapen penangana amuluk chetong pon lapen kangri kangkrang abe pin pen simai chun pon karbi hongharia mia tumpen karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hangaphan chuningria lo pajirdun labangso chuningria lo along ke jongdun lake karbi hongharia me ahem ke thirthip nang pipon nang jila pen karbi honghari ningkan ese ke klem ke damaphan lak ke batangka nang pathik pipon nang jipusi chuningria lo along jongpon lapen pachun pon popusi CEM tame lamthe chepaklang kondong kam ben janta binang ke palia birta Malong News. Labang sobang kanilitum karbi hongharia akai ba asong kimang pon pe kanilitum akapega dhoroma phanta nilitum negligence mate kilang sedela puphan kali tapela kapega akai tum same nilitum ki claim pon kimang along nang bilang selen nang puphan nilitum ki claim pon takali kasi nilitum ki claim pon kimang bangala puhilo nilitum karbi asong karbi hongharia asong mate karbi ayutang karbi adeng sumpot labang su kapireng biar ya pasi nilitum ki singpon kasi karbi anglong ST long wer nangi boltan ke netum karbi hongharia song bangke tu wer nangi yung si karbi hongharia song avelo boltan ke bilpu sar habbi ame tum ta velo rong sar resulong lelo lapen ke latum bakam ta tak esti long ya kam wadat po kita tanga po so tum ang si dulu ko din no ang mat sa duro kita din sa kita min no sa bangke isialang la pu dili chini tam non ke dupa ma arona bang le pohlo nilitum karbi hongharia song pen kamat hapon ba prang penangi manga tengke karbi hongharia suar luyong si akaprega dhorom long dunjui pustame nilitum ke dhorom pen hampar pe nilitum hala tum phan nilitum ma dhorom long siwang thun nai pun nilitum suping su phan ta nilitum hang pon pe ba pori pon pe pustame akaprega dhorom tum khai bang ke nilitum hongharia suar luta bang pon det putang ke arlu su phan ta pon lang bin su phan pingnan tu busta pingsu pantaro mana arne pondet lason hang pondet lason sistem tu sedan ni tu bangke ithe alang lo karbi to masar lamte ye suar lo ke seneng long lang prim pu kasi long so seneng long lang prim mo aron besini litum ke long so bang kimang pon Lapen isialam labang so bang kan litum methang central committee ben sinil tumadak tim dam lo kasi kita ma fan stalang li bangke kisun epen asaba okreng no dukong la si alang li marken ang sitong dunu ni telo pu abu sar ni matan itu malang jetandun lapen kan lindop amri lindop sintong long dok alindok ta ladak mini amarken non dulang kasi alang tum hantan niliti tum mahin pen man peng ki tripon di awar sai tripon lo itu manke 6 sidur ini yang sesudah tidak tapi Maria Maya lakyap thapon nahi bolo nilikar be autonomous council ben CM bil phan aim benalang tum han lakyap thapon ko la penalang tum kiri pie phan isi bandural pen jenglok office building nahi bolo la pen kuti siba katangkan ni dak ke klem ponje phan ni bori ko
Lakakre troksi socheng dhanta constituency ke parlo hidipi dhonsing kro arong along edon phangcho hema hemton along ajo se chor klipondu bangso se kachor klipona open bandha kobi tun pon se chojun pondu bangso hana an chode jundere phikopi koson penoni men chini ne pin keso cholong pon loksi hem isibet bang plia pran dam nang juilu bangso hemalong ephong wet bang plia pran ke dam ke manghumi mi an pin sidulu bangso phangcho hemalong kadu kabe bang trok tu lasong bang pen bang plia pran ke dam nang joya jok sar pila penalang sopi alam kawya bang angat lu lasila bangso hem pripon et si kapre ka hemalong si rong si cherap cheto pen che ka hem kim pipon non alang letum choklem chodam thek the jo ke chok ke jun anta rong asara tum chirung si pipon lu pusi hidipia rong asar pen than pachini pon lasi socheng dhanta MSc ka chirong pipila pen CEM Dr. Tuliram rong hanga phan nerap thapusi chuning ripon patu lasi alang letum aphan kerap ja tum do pulo tangte news phasa sai hemalong le birtanang pale non pusi kisung ke bhobe ka tum kare biang long ara da phan pachini langkang pen komol kathar nang kipale ya birta Malong News Lakhain ko rapon nire constituency ke parlo Chukiola police station angkang borpung sar therong phararong amekar baliram rong phar phere mimi kensara keso kelong lokajok penang sungnang lason se keso kechelang japan bi wo phak chainong lapen ke jor mimi ke doana son stame jor lablo bon stame keso ke meang theknon puta vidadlu kenang soranta che jor lablo keso non ke thangna da sonta che jor mo vedadlu hom phurti an stame chepadoi etlo bonta ke meang thek avelang lasi kechelang japan postame matha bidi jut koklo puta keso der baliram rong para chor sangpi Caroline kamsa pilapen chethan pon bangso keso kechelang lake cheklo jon thom an bon stame khidat ka vedara jok kechelang japan bidi ja kong horang puta me avider lo pusi chethan pon alang ni non amad referral hospital Dimapur Nagaland along si keso chelang pon bob la sening ke mean parta kari biang long autonomous council ka chariat tuma panstame nangra vek tha pusi keso der baliram rong para chor Caroline kram sapia hin pen mekri menglang pen chuning ripon patu komat ne jong sening ke me pen kera pajer donji polotang te aber ke jong along humrik non account holder name Polson Taro account number SBI 32345030022 IFSC code SBIN 0001170 phone number 600271639 Chukiola pin amir sonterang nang kipalia birta Malong News Ingdeng ko resi hempu sot dhorom kar chome ke paman pon Nizang kari Banglong arlo lakhai si duaramla constituency ke parlopon borkok ME school pathu klamalong ni thoma farman ke dam tang jang minify kripli pen pangcheng pon secret trok an ani an ingdeng ko resi hempu sot dhorom kar chome paman pon labang some ki judar ni along ada penangana por pen radame pistame paman pon labang so radame pialong general secretary Dhoniram Teron pen sime ke phalam the pachini pon sonse aluhia man pen duaramla pen EM Prabhat Chandra Tarola pen ronga sar pen chenglok penangan ki theke dinga tum chitong dunsi me sen pen pachun pon wathat lang so pen khorsing taronang ke palia birta Malong News kadang bong kun ke me mesen reality value ke jati on di Islam lu na ke me doan pen hai jati ang di la so bang laben iha kun polo mikir sodichu pudo sodichu ke lage anu ana makrang ke lo karbi sodichu me nasi sodrom pe plang lo sodichu pura lage sodrom na pan kardom ke plang cheng de karbi da chok upensi pulo la angbong alo tum ana ma pan kardom adana di pipe bangare ngelo watung la pen la so long bang ni tum ahok lo Baroda lo nang ceria ho ricu hala sodichu ke puka Karbi ne pe bang tuji karbi khai pan angri ang donang pidoji rengdo ini pidoji pu la siri tum la short board La se hala so lo litum ta ana mani jam jathan ang ni tu beti la pen rengdo ini ke plang cheng karbi so long ni tum non along ni long ni do an pa setan ni tum bang soron ke yang kuar na macor ke deng do la na macor ke deng an ke to along ri je plak le pen ben hemang tari si vera son si theklong lo la si unity bang ke pala si bang la pen dak kacheng thu theklong lo la si rengdo reng ni ta long le theklong lo nilita ke no karbi ke plang isa birta ke lo karbi khai da chongwai kroi lo kolo soron bang manang li klem ji choti chop ba koi baida chot pen la ma klem ji la si ningarang lo bithe kapre ka dorong rim dun dok so bithang hem khumukrang ape plang bek so chok ape plang bek karbi khai long ke do porom puthia teng bensa songsare jo ano na sun Anon ke dem do ta hai a hok ke itum a hok karbi khai ke haku pen la poson la khai sondra kurusar pur inut siman bet pen itum hanang ke thanjir avedar posi karbi tung ke aku pen ahem bang aning si arna machor pek jam mamasi
Sita. ধরম bu bang ya Hi dai ni atung. jung jung pen hemang tar ka Karbi pen phang ke orang kong ka pen jung bang mang klem ni. blo sita religion bu Ada bang ya phim adang we chode. religion na beda posi Adang we suri adang suri we kana chode. ningkan nigel poson si bang bom lo Ama si sini tong ke karbi hem tong ko bang damang rong protect long lo. hong hari puci pusita Lape ka phia ka tha. ke dokumen long ke hindu si to dai ni atung dolo. ko malo ni ke so alam chini pen aku ning dok desa aku ধরম ka ve ke pote aku Kristen Pethri jo phan bolo. Kristen dun Hello. ko mane ke Kristen na ning dok desa ko amerikan to selam si mane ke simon poda selam lo mane jo Lasi. ko lo lasi ameking bob krok lo Pethri jo bang ini bolo. tuh ahok Pukali sakit hem kang bulu sedang jo. cap kabedar posi Nang itu tuh kelat karbi romong phim relo lata ahok ate molong na Karbi pulang karba ke thibet na ina. kalau bangso a prinsip Nang kama kinong, akija aku hindi sa si daw choklim sam, bote alo mata sam. kan si citiru po mo ano siya Pangui pen. ini tuh polang abe anu kapre no. pun alam abe kumat si ahok ma choklim ma Lape. bangso long si mo muni tum Rong pui chor long ringi chor. ya Thib no. Khawar kuan si Ade ko no parjong. opini da khawar ke Pulote. kuan si chitong lo Karbi along ri karba longri kapwa. kang tim ke lada karbiang long Kong monun, elo tim chong chong long elo. kang amri lumbajong Ahok ma. Karbiang long pernah bihere agar district pen bangke Besonat district mate Sonitpur district menang kitong lo Kai kita kenang iksora birta kelang iglong verjia phan malong news 24/7 na YouTube channel subscribe iktha lapen bell icon ta ber iktha nang litum kelang bom lake malong news 24/7 ham phanga pharman klar da ka birta